Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Ayyuhal wassaliyat baydan wa khariban qatan wa garban nuban wa simanan salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga katautan mo na pada kami ito pastikan sa isang orang dapat yun sa ito patutong kemudian na pengajian kita na natin po berikut tahun saja tahun tahun satu warung yan dan pagkalasan na Oli na pagpaway sa kwarto ng bagong sa kalasan at pagtawag sa pumaan. Sa umawan, may naruwan din ka na pagdatusik. Ang ganda sa Abdurrahman. Pumaas sa pagkaito, mapapagkita ng pagkaito panayong. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذي من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauliday dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiaksahan. Humatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suarain. Adapun hingga na pangadjian. Yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikakauhaan tag-unom. Paayat hikakauhaan tag-walo hasuratun nisa.
Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw na tutud kalupahan, ing kita niyo ipon sin Tuhan. Bukunin makna sin ipon sin Tuhan, piyahunitan kita niyo. Tarawa inipon sin Tuhan, piyalangka sin Allah Ta'ala, aula-aula in ummat hinapusan. Imma na sin piyalangka, piyabidda sin Allah Ta'ala in luhay, in pagtagipon nila. Dahil nga mga kabidda sin luhay, sin pagtagipon nila, Allah Subhanahu wa Ta'ala, biulansangan sila sin Allah Ta'ala sa taud-taud biyayta panabi. Dahil nga mga biyayta, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Inipon sin Allah Ta'ala bariman usog, ibang bariman babai, wala piyahunitan sin Tuhan. Tiyay maiyad to simbar iman usugi wambir iman babae. Mga anak ka po, di hapangadyan na to ini, aun kabayaan sin Tuhan ka to tani. Ingka matauran si manusia, kabayaan niya sadya iniingat niya. Wala niya hiyati marayaw, uno ing kabayaan sin Tuhan doon kaniya. Imbar iman usugi wan bar iman babae. Iningat niya, uno ing kabayaan sin Tuhan doon kaniya. Way na siya nag-ingat sin kabayaan niya. Maita, apabila niya ingating kabayaan sin Tuhan, nakasud na ridto ing katan kabayaan niya. Apabila niya ingat sadya ing kabayaan niya, siya ikuran niya ing kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalupas ing kabuhi, nalupas in nikmat yan ughara kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab pakayon niya, pakabayaan niya, di niya mapakay pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengugan taniyo mga anak po, impalman sin Allah Ta'ala. Yuridullahu liyubayyina lakum. Piya kuyag ka taniyo sin Allah Ta'ala, aung kabayaan niya rika to taniyo. Ing kabayaan sin Allah Ta'ala rika to taniyo, ang yubayyina lakum. Hipatarang ka to taniyo, hipapaingat ka to taniyo, insara iwan sin hukuman kabayaan niya. Bapabila yadto timarangin hukuman iwan sinsara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fihi masalihukum fid dunya wal akhirah. Yan dunhaning karayawan sin pagdunya niyo, yan dunhan day sabing karayawan, hawak to manaykod na kamure nga dunya, nararaniyo ini para sin Allah Ta'ala day nga dunya, iwan kaya bibin niyo, ini pawin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabab sin aun hipawin karatutan niyo. Uno pendeta sin Allah Ta'ala, wa yahdiyakum. Iman, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakadto kita niyo papanghindu sin kanabihan na kauna, iwan sin panghindu sin nabi, aula-aula na kahinapusan, junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Turukul anbiya min qablikum. Atulan piatarang sin Allah Ta'ala kanabihan na kauna rin kato taniyo, iban sin piatarang sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Ay kamumutas dahil nga piasampay sin kanabihan na kauna,
aula na in kanahbiya in nabi kahinapusan junjungan tani alayhi salatu wassalam. Uno pa yan Tuhan yung biyayta sinallahu ta'ala, kabayaan sin Tuhan, wa yatuba alaykum. Kabayaan sinallahu ta'ala, magbalik kita niyo pakabayaan niya. Misam pa biya din lagu sindusa. Ampunun sinallahu ta'ala. Wa yatuba alaykum. Ampunun niya indusa. Apabila manusia migna day nga pagmaksiatan alup niya na papagtaat iban papagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indusa niya biya lagu bud. Gantian ra biya lagu bud sa karayawan na. Yubaddilullahu sayiatikum sayiatihim hasanat. Indusa mo biya lagbubud. Kakuti kaagarun mo na yung kabayaan sin Tuhan, yung kabayaan sin Tuhan, makad na kawapang hindu sing kanabihan. Iwan kabayaan sin Allahu Ta'ala. Magtawbat na kao rin na kao mag-isab-isab hay nang yan. Paman sinallahu ta'ala, wa yatuba alaykum. Ampunun sinallahu ta'ala indusa mo. Gantian pa indusa mo. Pamarayaw, piapas pa indusa mo. Yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Gantian sinallahu ta'ala ingi pamarayaw. Naitayad to. Sabab, maulong, iwan malasa, inallahu ta'ala, haipun niya. Wallahu alimun hakim. Inallahu ta'ala, sangat maingat. Dahil nga sabab to, bangaon ingat na to, ingat dengan Allahu ta'ala. Alimun hakim, iwan sangat. Pandai-pandikal hukuman. Wala kita nuwin sa nahukuman, wala kita nuwin sa naharaakan, wala da kita nuwin sa nahalihangan, nauno yan. Ulong iwan lasa wang kita riak sintuhan. Ulong iwan lasa wang kita liang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak po. Sumunod. Wallahu yuridu ayyatuba alaykum. Bihalikan. Nakaruha bihalikan in kabayaan tud sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mig na kauring harusa sibi-sibi. Iwan mig na kauring harusa malag. Hari pa kaurag pakan sing kamatay. May tayad to. Sabab kalasahan bakaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amin laong muri pa ako mabaya, takaran pa kaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita, siya'y nagpapanjari kay mo. Siya'y maulong kay mo. Amin, way naulong mo habaran mo. Kaulungan kaw sinallahu ta'ala sabab siya'y nagpapanjari kay mo. Wallahu yuridu ayyatuba alaykum. Kabayaan tuod sinallahu ta'ala. Karidaan tuod sinallahu ta'ala, in wayroon dosa mo, patuhan mo, iwan wayroon dosa mo, hapagkay mo, kabuhi mo, aula-aula, ragpakan kaw sing kamatay, malano kaw, dahil nga mga rusa, tudyo patuhan, iwan hantara mo, magkahi. Na mga tuhan, yato yung kabayaan sin Tuhan. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat. Ing kabayaan isab si mga sila nagmamaksiat. Amin iaagad nila in napso nila, iaagad nila in syahwat nila. Iaagad nila in maladzatid dunya. Iaagad nila in sarap yariha dunya, sinaupo-upo din waktu na to. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahwat.
ing kabayaan si mga sila. Di makad kabayaan sin Tuhan. Liaukan nila imbaran nila. Ianyaya nila imbaran nila. Iagad nila insyahwat nila. Antamilu maylan azima. Manaikod na kita niyo. Taabitun nila kita niyo. Di na papaagaron sing kabayaan sin Tuhan. Ini papaagad kabayaan nila. Magdul sin napsu, magdul sin kabayaan, magmain-main dia dunya, sinin dunya kukun paghulaan, piyang hapit-hapitan na to sadya, aun sadya ipahapit ka to taniw, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Antamilu maylan azima. Ing kabayaan nila, al-bu'du an tarikil istiqamati wal adl. Lumayo kita ni ureng atulan maguntul. Di na to agaruning kabayaan sin Tuhan, nakarun na to biyasin kabayaan nila. Nahinda siyo sila yan mga anak po. Bu'dan sadidan anid din. Limayo sila sin layo, sa layo-layo di nga pag-aarama. Amuna in Yahudi iban Nasara. Uning kabayaan nila yan kato. Yawaddul ladzina kafaru, ing kabayaan si mga sila nagkukupur pa Allah Ta'ala. Magkupur na kita niyo biya kanila. Patakunu sawa. Magsali kita niyo katantan, nagkukupur pa Allah Ta'ala. Imbar iman usog, iwambar iman babae. Ubus na yung janji nila patuhan. Unin janji nila patuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Unin janji nila pa Tuhan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kansiyo lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalun muslimin. Taniw yan mga Tuhan. Na, antamilu maylan azima. Impanaabit nila ang mga manusia patay kurun. Di nga kabayaan sin Tuhan, sin panay kudi na magbalik pakasabunalan iwan pakatulan. Taniyo Tuhan, impanaabit nila yan. Bangman kita niyo makupo na biya kanila, bangman kita niyo maganyaya na biya kanila, sali na lang nakatanim manusia diha dunya ini. Na, ulong sinallahu ta'ala siyog patana ayat. Yuridullah. Akara niyo tuding kabayan sintuha. Di hayat ini nakaupat bialikanin. Yuridullah. Ingatan niyo tungod ang kabayaan sin Tuhan doon kaniyo, ay niyo naagaring kabayaan niyo. Bang niyo yagading kabayaan sin Tuhan, centralize in karayawan niyo. Dunya sambil paadlaw, akhirat. Nabang niyo yagading kabayaan niyo, misanin anak, murid malapay. May taong favorite mo ista, aong favorite mo manok, bukong favorite sinanak mo. Yung favorite sinanak mo manok, yung kay mo tahay. Kakawa, bang mo ihara ding kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na centralized, dahil nga kabuhi sambil pakamatay. Kita yan mga tuan. Yuridullah, ing kabayaan sinallahu ta'ala kato. Ang yukhaffifa alaykum. Piyagaan kaniyo. Piyagaan ka to indakan. Piyagaan da ka to inliangan. Ahkamut taklifiyah in hukuman. Hipapahinang ka to. Sindumi ban sinadlaw. Amuin paruduain. Amin pagtakon simbata bago. Personal obligation. Yukhaffifaankum piyagaan kato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, tiyay marayaw simbar imang.
misan pa pangandal nila, misan pa inang nila marugat, in panayma nila makaan. Saan yung mga tuwan? Wa ina sa hunit-hunit, amunin prakala pagpuasa. Makapuasa tuwan, sambil na sa sakit. Aun iwan-iwan na mo, diabetes ya, pag-abot lisag hang pusin mataas wa. Mamidpid na bang di makakaon. Nagdaraso kulit, nagdaraso kal. May waon, barakat sin ibadat niya. Natimpos na yung Ramadan, nakauna pa rin kamo nagpuasa sin adlaw. May tayad to. Sabab simpanabang kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Saan yung mga tuhan? Inbaran na to, inatay na to, bangyan dunaning kabayaan sin Tuhan, Tuhanin magpakusog. Sin baran na to, sin urat na to, sin dugo na to, sin katantan yaon pakaradyaan na to, janji sin Allah Ta'ala, di kita niyo pahuniton, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra, sakawa, pagtawakkal sa jakaw, pangandul sa jakaw, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mainu-inu, iniwan na to, diya dunya. Grabe lang ni mga Muslim. Tatabangan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno, yadiha ayat ini, yuridullahu ayyukhaffifa alaikum. Kabayaan sin Allah ta'ala kataan hukuman. Hukuman pagtiaun. Hukuman pagjihad. Hukuman katantaan. Ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Takpip kakaanan kita niyo. Di kita niyo kabugatan upamakun magda, di kita niyo kahunitan upamakun hunit, pialuhay ka to taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pa yung sumunod na ayat, wa khulikal insanu dha'ifa. Piya panjarin na mo imanusya malamma, dahil nga sabab yan, ing kabayaan sin Allah ta'ala natabang kau. Bangin kabayaan mo, tabangun mo, imbaran mo, tabangun mo yung pagkahim mo. Wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na biya na simasa na to ini. Di makaya sin ama sadya. Di makaya sin ina sadya. Sakawa bangyad to naghambuok. Aun suko-suko hinang pakaniya. Aun suko sin ama. Aun suko sin ina. Aun suko sin anak. Nadidibay din paghinang pakaniya. Yaon doon in gaan niya. Yaon doon in kabayaan sin Tuhan. Bang muiya ka din kabayaan sin Tuhan. Takfipun alay na. Pagparaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakantoy kuno yan. Bang ama sadya. Ama pa'y manabu. Ama pa'y maghinang. Ama pa'y magwaslay. Ama pa'y kata. Ang kabulanda, yadto na ha-ICU. Sakawa, bangyad to. Nadidibay din hinang, pakaniya. Para anun ha ama, para anun ha anak, para anun ha family, para anun ha katan, sabab janji sinallahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala, di siya magpamaruwa janji. Na, mga anak ka po, piya panjari kita ni usin Tuhan malamma. Piyagaan ka to tanyo. In manasinggaan, in tatabangan. Bukun daing hatao, tatabangan daing Allah subhanahu wa ta'ala. Liyaway sa jaring hatao, in nanawang marayaw, in tiyabang marayaw, in tatabangan marayaw. Ang panatiyawag sin Allah ta'ala, sumunod ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Tiyawag na sin Allah ta'ala yung mga bariman. Yung bukong bariman, wala na lawong natawag. Hangkan na mag-uus-uus kita niyo. Lumamud pa mga bariman. Sabab, apabilay na Allah ta'ala manawag-tawag. Bisyara. Kakuyagan na kabuhi, iwan kakuyagan hakamatay.
Dahil nga sabab yan, di ko pa susawon sintuhan. Allah takhafu, wala tahjanu, wa abshiru. Way kabukaan mo sin susungon, way kasusahan mo sin tekuran. Maita, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami inda nainang niyo wakay, kami in tutumabang kaniyo, kami in malasakan niyo hadunya iwan hadlaw akhirat. Na inikaw yan, miig na rin hadunya, aumpay kabin mo, yarira kami ay nakaw masusa. May tayad to, continuhon in plano mo sa babiyawon, yawn kawa plano sintuhan, yawn mo iyaga din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuyangan dakula mga anak kapo. Na, ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga bariman usugiwan bariman babae. Hisiw yanin na nawag-tawag Tuhan. Hisiw hindi ak na nawag-tawag nabi. Hisiw inti awag bariman usugiwan bariman babae. Unin partawakan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ay kamu magkaon. Ay kamu mag-inom. Tungod pa pagkaon, iwang pag-inom. Tungod pa pakayan, pakatantan. Sin hiaram sin Allah ta'alahan tara sing kamu. Uno yan, pag-anyaya. Syarika, wal-ghashab, wal-zulm, wal-rishwa. Ay kamu magkaon. Sin al-haram. Biyasin pag-akkan. Biyasin pagtakaw. Biyasin pag-suap. Ayaw. Ayaw ni Wadtuno hay bihad turagbos. Tumakawa. Illa an takuna tijaratan antaradin bainakum. Inna sabot yadto ayaw. May taliang kita ni Urid Tutiag sinuno. Sabab business si Yahudi wan Nasara. Wa aqlihimul haram. Wa aqlihumus suhud. In business nilangkan na sila ini. Sila in matawid si hindi hadungnya ini. Sabab wairun haram kanila halal kata. Dahil nga sabab yan, pia pagbarakat sintuhaning katan hula yauning pagtagipon kaniya. Yan kanila yung bulawan. Yan kanila yung katantaan. In hula nagmamasiat, nakusam, naubos na yung kanila. Inhula nagtatagipon pa Allah Ta'ala paruwaon sin Allah subhanahu. Taniw yan mga tuwan. Na, in manjarira illa an takuna tijaratan antaradin minkum. In manjarira pakayon ni unrijiki yan hapag kauna pagino mapamaibaya sa katanaw nuno na antaradin amin labay rin nga pag-usaha. In item marayaw. In nami kiukukan. In nagdarang kiukuyakan. In bininiya makuyag siya. Papagbarakaton sintuanin to. Mabarakatin nagdarang. Mabarakatin nami. Mabarakat in nabi. Mahita. Way pagagkal. Wala dito yung pag-akal. Wala dito yung pag-anyaya. Wala dito yung pagtakaw. Wala dito yung katantan. Indito la miya kada kabayaan sin Allah Ta'ala. Paluhayon sintuhan yung pakaradyaan nila. Mabarakat indiakan. Mabarakat in nagdarang. Mabarakat in nami. Illa antaradin minkum.
Ti kudo yan Tuhan. Burika lahuma fi bayihima. Papagbarakatun sinallahu subhanahu wa ta'ala. Maita miyagad sila hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nain wala miyagad. Mga anak ka po, amwad timpal tawaran sinallahu ta'ala, ha mga bariman usugi ang bariman babae, aula-aula yari nakita niyo hamasa, mataod. Impit na sin Yahudi Ivan Nasara. Na, uno pa yung sumunod, parman sinallahu ta'ala, wala taktulu anfusakum. Wala taktulu ba'dukum ba'da. Ay kamu magbuno-biuno, ihantara sing kamu magkay. May tayad to magbuno, huon. May ta magbuno. Pasalan sinaong pag-anyaya, pasalan sinaong paglaog, pasalan sinaong pagakal, pasalan sinaong pagtipo. Hisin na ginu, Yahudi Ivan Hinasara. Uno pembeta sintuhan, wala tatulu anfusakum. Ay niyo pagbuno ay ginhawabaran niyo. Ay niyo pagpatay ay ginhawabaran niyo. O asim magbuno kamo magkahi. Hasabab sim paglaog, hasabab sim paganyaya, ay niyo patay ay baran niyo. Ay niyo buno ay baran niyo. Di din kagi, di niyo akaruning kabayaan sintuhan. Pialuhay na kaniyo sinallahu ta'ala, inakarun niyo, aming kaluhay kabayaan niyo, sin bukun kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yung biyeta, biya din yung kakisintaw mamuno hawaran niya. Kutilal insanu ma'akpara. Kutilal harasun. Indagbot sintaw yuno na baran niya, wala siya yuno sintaw, sa baran na nagbuno kaniya, hasabab sin pagkupuro. Hikarua. Biya din yung kagi sintaw nagbuno habaran niya, sinwala siya yuno sintaw, sabab sin pagputing. Tani yung mga tuhan. Na, unim parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, Inna Allah kana bikum rahima. Inna Allah subhanahu wa ta'ala. Lawin ulung niya kaniyo, daing sin ulung niyo rin bansin lasan niyo, pabaran niyo. Dahil nga sabab yan, piyakuyag sin Allah ta'ala yung mga bariman. Sabab yadto nila kiyawain ulung, yadto nila piyakain lasa. Nakadti kuno bang iniway na lasa sinama anak. Amin lasa sadya, way papagkaun, way papaginom, kiyan sukan nin anak, kiyan sukan nain anak. Amin matawd pagkaun, yan pa siya nakaubos kumaon, yan pa siya nakaubos dihilansin, sa nagbinasa na, nagsuntok na. Yahapdi datuan. Maita, wala dito yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Parman sinallahu ta'ala, wabashiris sabirin. Pakuya kaya kau nabi kay napusan, mga ipon ko, masabar. Ingkatan, muskila, laong sinarab, aon, hipaghalulay niyan. Halulaya sinsin, mangikahalulay. Halulaya sin katantan. Ay ikaw imian huway. Napuspos na ako. Inipaghalulay, last and final sa balina. Manasin sa bala. Nang hinang mo maning katan pakaradyaan, hiugsot mo na pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Bang mo yung sud pakabayaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, yabaitan na kausap sin nabi, wabashiris salihin, pakuya ka mga nagtatag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. May ta pakuya kong. Kasra tujik, matao din panumtum nila patuha.
Magkagunahan kita ni ubiyahon, mga anak ka po. Ujkurullaha jikran kasira. May ta sila pakuyagon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kasratu tilawa. Matao din pagbasa nila, sulat sintuhan maun kanila. Pula-pula mo yung bukurop. Ang po. Giyaan-gaan sintao. Imbar iman. Wayroon waktu malipas kanila, untong sadya. Uno pa, asratut ta'a wal ibadah. Hangkan sila piyakuyag, sababkal na sa taod-taod din pag-ibadat nila, iwan pagtaat nila. Inna sabbut yadto, saddun bainal abdi wa baina jahannam. Tampan hantara niya iwan sin apinal ka jahannam hadlaw susungon. Mga anak ka po, hinsuliab sin apinal ka jahannam. Bukol biya hinsuliab di na nasabot unuyad to. Allah subhanahu wa ta'ala papakuyahon. Kahinapusan. Tu mahal ka. Hialgaan si mga sahabat. Tu mahal ka iwan ikasanyang. Uno yan. Rahatul jisim. Rahatul jasad. Magkagunahan imbaran na to ini kahanong. Hukun husa. Kung mahinangin jasad mo, mahanong, iwan masanyang. Pikilatit taan. Suway mo kunda makusog magkaon. Bangkaw kimusog magkaon, binsa na imbaran mo. Naunin pakusugon. Kasratut ta'ati wal ibadah. Patawra yung pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua, rahaturu, magkaunahan niya walihan na to, mahayang, ibang masanyang. Uno siya masanyang, bidunil ma'siyati wal junub. Bang wayroon dosa. Bang matawd dosa, rinsa na inyawalihan mo, hari mo ka na naman. Bang matawd dosa, yaunin dosa siwi-siwi, yaunin dosa sa lagu-lagu, waliyazubillah, inyawalihan mo yan. Binsa na, halawm kalaulan, wayroon kahanong niya. Na unin ni kahanong ka niya, kasratut ta'ati wal ibadah. Ini kato, rahatul lisan. Magkagunahan kita niyo, bukun malaulin dila. Biyaon, tuway natutug, ang pamatak mo isimod. Bang bukun bihan sadya. Masapat parang sin unuta yan. Inhi kasanyang, inhi karayaw para sa hansin dila, bikillatil kalam. Tiyo-tiyo da imbis mo. Nagawa, mataud imbis mo, pakakuyagan, karidaan, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Natubtob na rin to, mga anak ka po, miabot na in time, mura-murahan. Uuhon na to, injasad na to, iwan sinyawalihan na to, talungay na bubutukin yaon. Paakaroon na to, hakabayaan sinallahu ta'ala, iwan sinaraak niya marikato tanyo, amin nagbayta, ining kabayaan sin Tuhan, kakuyagan dunya, iwan kakuyagan hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa wassadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.